uwo bita Lamine Yamal kugaragara mu mvune iyo umuntu agwaye yabwirizwa kwicara muri imbere impane ya mama wiwe bakaja kuri farumasi bakamunzanira imiti bakamuha igikombe akanywesha imiti ubundi akifuka ubundi wewe ngo yagwaye ngo yifatira abatoto ngo akaja gutembera muri Croatia biriko bivugisha abantu benshi batari bake ngo ariko naho kwa Barcelona batari ko bamushira kico no kwitarigere nabo ngo bariko baburaho bamenera ngo ariko bagiye guhaguruka kugira ngo umamwa kuko nimba kifise imyaka 18 ngo racari wo kugendera munsi y'amategeko kugira ngo barabe ukuntu bokingira kazoza kiwe na kariyeri yiwe ngo kugira ntivubusa ku mugoroba wejo uwo bitani Kiniko yagiye kumutora mu myimenyerezo ramutahana iyo bashikiye nta uhazi ariko ngo ubwoba ni bwishi ku burongozi kwa Barcelona ngo gushobora gutakaza no musore vuba vyihuse navuga yuko byari byanahishijwe ubundi bari banabihishije ko ariko kwa Barcelona Lamine Yamal kwa Barcelona genda bashinja amakosa pe cyo bari murangirana n'ivyo bazi umusore yaje mu myimenyerezo azanana n'umukunzi wiwe ni Kiniko bagira kurya barabihisha sivyo ngira yagumye mu modokari bagira kurya barabihisha ifoto yaje kuboneka bavuye mu myimenyerezo batashe hambe yake ninde yari kuri vora Yamal canke Niki kuko bose bari bicaye imbere ngo yari Kiniko ahubwo agafoto ngenda karabe nge turi foto neza turabona umuntu yari kuri vora uno mwana muto Lamine Yamal yanakoze n'imyimenyerezo yose nkuko yategekanije kandi ari kumwe n'abandi bakinyi bose no mu byaje guha icyizere umumenyereza wiwe ndetse n'abasanzwe bamwegereye bati ameze neza 100% sivye ko hari Burayi uburyo uko imyimenyerezo yose abaganga batarakwemerera ntabwo bikunda yes so ibinyamakuru byinshi byariko birandika ku munsi weje hari mu kinyamakuru Sport kuko ari naco cyatangiye kuzana navuga nk'ino video bagaragaza video ko avanye mu myimenyerezo n'umukozi we Kiniko bamwe bati eske umukinyi w'umwana nk'uyu ni gute koko azakanyerera mu rukundo akarwamo yarovye kino kintu ejo nariko numviriza ikiganiro kuri Erkiringito bariko bavuga ati burya mu byica kariyeri y'umuntu ati harimwo na relation amoureuse ntibabonye umuvandimwe ninde yatandukanye n'umukunzi wiwe Bamford uyu musare uvarimo Enzo Fernandez akiva muri Benfica bose batandukana n'umugore wiwe yageze muri kipe ya Chelsea n'abakinnyi benshi bari gutandukana n'abagore babo ni hatari Pep Guardiola yatandukanye n'umugore wiwe bamaranye imyaka irenga 30 bubakanye kugira ngo abe concentre ati gendije no gutamura nkasanga stress z'umudamu acengera na stress za Man City ni nanje twotana ubitwa Victor Gyökeres yahevye ushobora kumbuza ko nja muri equipe yanje y'indoto Arsenal ndaguheba nigire muri ubundi yari yamubwiye ati ukaje muri Arsenal ntituje urakoze cyane Lamine Yamal arikakora contraire abandi bariko abagore babo kugira bikoncentre kuri football birukange n'icyo cyane Lamine Yamal arikakunda umukobwa kugira amufashe kwinjira muri sport arabaye Samson eske ikibazo gica gihaba Dinda ari gukora byiza hagati y'aba Victor Gyökeres na Lamine Yamal nganatera mbere gusinya ishuri ageze nawe nigiye koresi bege kuri guribaza rege ugize imvune Lamine Yamal aratubabaje ugize ubabare tutita imvune mu rwego rwa mbere y'ubuse umukinnyi wabaye hari ahantu ni hehe Lewandowski yavunitse ntibatubwiye ko yavunitse umugongo Ter Stegen ntibatubwiye ko yavunitse umugongo Lamine Yamal yavunitse umugongo nibyo saka yavunitse inde Lamine Yamal ahubwo ntiyanavunitse Lamine Yamal ntamvo nafise ni hehe ariko ntamvo nafise kuko no ku munsi wa gatandatu arabari mu kibuga ndabeshe se yababaye he ko saka kwa nkwepa yababaye he Lamine Yamal none se nakuvuga ko ntamvo nafise ibi rero biraza kunyereka bwa mbere na mbere
eske uwo mukinnyi ariko arabikora afise hori imeze gute muri ekipe cyangwa afatwa gute uno munsi n'umukinnyi nimero 10 yabo ni nyenyeri ya ekipe ya FC Barcelona tuvyemeranye ko uno munsi buri wiki association cyangwa igisosiyete gihambaye umukinnyi wa mbere barungikaye gusinya amasezerano ati bavuze ati turungikira umukinnyi muri ekipe ya FC Barcelona nibaza kurungika Jules Koundé baraja kurungika brand yabo Lamine Yamal kino kintu nakivuze ku munsi w'ejo ati ese ubwo muri ekipe ya FC Barcelona bariyumvira ku kijyanye n'umusaruro w'uno mwana ko bagomba kumubrandinga bose niyigeze kubivuga turi mu nama aravuga ngo rinda brand urumva ati nyamba uri mu journaliste wa Black FM jewe mpemba amafaranga y'uwanje sindakubona mu barabara bikora ry'ikigori nyamba uri umumenyesha makuru wa Black FM sindakubone muri bwa bujagari bwo muri quartier usanga ngo umuyaga ngo rikaragwana ngo n'umuntu uzeyi umuyede ngo kubisi supane mufundi ngo wabigiyemo ugomba kurinda brand yawe Lamine Yamal mu kijyanye no kurinda brand of course ari hasi cyane n'umukinnyi nibyo je ibintu nyiri jemba navyumva mu gihe bagafatwa nikoja kuri page nikoja kuri tekerezeni badushirira ko agafoto cyane gusotorana no gusotorana tukareke uno muskini gihe ariko Lamine Yamal bariko yagira ko ari umukinnyi afise imyaka mike afise imyaka 18 mineur cyo ndamwita ko mu mineur urakoze cyane yego pe na permis ayirose vuba indaro mu mineur Lamine Yamal cyo niko Yamal ni majeur na permis ayirose vuba ntabwo ni majeur of course ko mineur 18 arakuze akareka ninakuze akuze afite imyaka 18 so mu majeur arushuza bwo kugenda arimo rabagiye koresha oya umuntu akuze pedro buryo umuntu akuze n'umuntu azi kwifatira ingingo yabaraguhenze umwegise Lamine Yamal yamubwiye ati umuntu akuze nurya umuntu ashobora kwihanirwa ashobora kugira ibintu byiwe Lamine Yamal arafata amafaranga yo kayajana mu byo ashaka nawe nimba ariko yafata yashira mu byo ashaka tuzobona umusaruro Jesse riko ndakonta kuri ku maintere ya Lamine Yamal cyane kuvyo yohomba je ndiko nkonta kuri côté sportif kuri côté sportif sawa aho turacha muri equipe ya FC Barcelona uno munsi bafise umustari yitwa Lamine Yamal bemeye ku mwana numero 10 banavuga ko ari we mukinyi abinjiza amafaranga kugeza kakanya menshi paraporo y'abandi bakinyi mu buryo bwa marketing n'ama publicity uno mwana gukinira ikipe brother ubundi bikubikora kwa Everton twarayibonye witwa Jack Grealish muri equipe ya Man City batoganye igikombe cya Ligue des Champions akaburwa iminsi 3 agatahukana na mugenzi we yatahukanye na Rodri yabonye iminsi 3 kabisa iminsi 3 ati eske uwo bita Jack Grealish ari hehe wagwa umusaza aza gutaha cyafuye batine nawe yavundaga tayari uno munsi hari ikintu cyitwa ngo equipe ya FC Barcelona bada ibikubikora uri muri Everton ibikubikora uri muri equipe ya Arsenal uri muri Sunderland ibi n'amakipe menshi barabikora tutazi yes ariko uri muri equipe yitwa FC Barcelona equipe bategura shampiyona bavuga ngo tuba tuje gutwara ibikombe bikomeye hari muri bikomeye n'ubushimwe bukomeye urakoze cyane tukaba tuzi ngo umukinnyi atanga umusaruro mwiza muri equipe imyaka tumenye football yabaye umukinnyi ari très discipliné gendera bateri yari Ronaldinho byaranse nta byinshi yatanze mu equipe yiwe gendera Lionel Messi gendera bitwa abakuna goro gendera bane basore bace muri za Manchester United ba Wayne Rooney Jamie Budagi gendera bitwa abasore b'Abanya-Hollande baba Frank Ribery uburyo bari discipline yo hanze igufasha kwitwara neza mu kibuga yes nyambura mushobora kuja kutangaza makuru kavuga ngo je suis de retour nka Lamine Yamal gashishira kifati ya Nuno Mendes muri kina agacabana man of the match bigasigura ko ari yagutsinze uno musi biranyereka ngo eske iyo message yashatse gusigura iki kwikaraga bitandukanye na Thomas Mura yagiye ati turaje tukugutsira tugaca tugutsinda of course uri umunyamahirwe uziko bavuga biriko birabamo
cyo tubavuga ngo no mwana bamurinde de festival kuko biragoye kumurinda urukundo hari mujama yize kumbwira ngo hari abantu badanuka ari uburenganzira arambwira ati ni jewe bari bakwiye kumwana arambwira ati ni jewe ndiko ndabikubwiye ti Jesse manuka ntumpanure kubera iki ati kubera nta funguro ry'iwanyu nza kuza kuraba mukama wawe ati undi muntu agira kabiri ati ni umuntu ari mu rukundo ubundi agira gatatu ni umuntu yamaze kumvisha akaguye kwiyahura umuntu ari mu rukundo avuga ko urukundo ugomba umusambu urakoze cyane ati ahubwo uragomba iki wowe umuntu ari mu rukundo umuntu agiye kwiyahura hamwe n'umuvandimwe yari karamo umuntu agiye kwiyahura ko ataho umubonera agenda kimyakira urashobora kubona cyangwa akabikubwira ati jewe nzigarika ambwira ati nyabona reka bikarangira yigaritse uti sayi rero ikintu cyo kuvuga ngo bamukure muri zina korasho z'urukundo biragoye cyane ahubwo kuriya basinye amasezerano na George Mendes akababwira ati umwana wanje icyo dutawukanyira liga mushyira ko pourcentage icyo dutawukanyira liga champion mushyira ko zino pourcentage amafaranga ngana kuyinjiye mushyira ko pourcentage zimeze uku Barcelona igende yicare vuge ngo Lamine Yamal atazanye ibintu byitwa discipline muri ekipe aje ku murongo nk'abagiye kunde aje ku murongo nk'aba Robert Lewandowski aje ku murongo nk'aba Rafinha tugomba gufata cause mu byo twasinyiraniye bimwe dutangure tubikure mbere wanashima Saka ingucu dugira gato nkava sanga naragiye bikwakwaye ashaka gushigikira cyane witwa apologize biragoye kuja gukura ikintu ku muntu nkuko apologize abivuze wa muntu uzi yuko nyabayeho kubera wowe cyo ni cyambere wa muntu uzi neza yuko ariko arabaho kubera ukuguru kwiwe wa muntu uzi neza yuko hari n'abandi benshi babayeho kubera we kandi bizi neza cyane yuko afise n'ubudahangagwa bivanye na talent afite nk'akaruka hafi Lamine Yamal biragoye kuza kumubuza gufungura ibi biragoye kuza kumubuza gukora ibi biragoye kuza kumubuza kwiyumvira biriya brother reka nakwereka uburyo football y'ino myaka tugezemo benshi batayiha agaciro nka football ahubwo benshi bayiha agaciro nka business Pep Guardiola mu myaka yahera yarakubuza gufungura pizza yarakubuza gukoresha telefone yarakuburije kuryama saa moya uri umuntu w'umugabo yabanza kwa telefone akabaza ati uri umuntu w'umugabo brother uri umuntu w'umugabo ariko barakubujije kugira ane barakubujije kuryama ku masaha yiwawe no gufungura ikintu urumva bivuze ko kandi muhiri wawe utanga rasi muhiri wawe uratanga rasiyo kandi amafaranga waruhiye warusha ata wundi muntu muri kumwe uri nyakubaho urumva urashika mu rugo iwawe akagira abantu bazakubwira ati boss ariko hari undi muntu agutegeka ngo ryama saa 2 agutegeka ngo vyuka saa moya agutegeka ngo fungura ibi yes anagutegeka ati na relation ziwa murimo ati umudamu wazomubona inyuma y'indwi nka 2 cyangwa inyuma y'indwi nka 3 bivanye n'amategeko yes ariko kuri no ncuro tugeze ivyo byarahindukiye institution si yigitege ku mukinyi ahubwo umukinyi we yoburija institution bivanye na talent afite narakubwiye ku munsi weje ati Neymar minsi yose Rosengi Fevrier yabavunitse atabunitse naho yabagiye muri Anifa yari yanasinye n'amasezerano ko muri Brazil cyati bakamuzanira abashaka bari muri Brazil bakazana Neymar we yari yanasinye na contract ko equipe azojamo azozarazana na jana na yagengi yiwiwe aho ico ni cambe icaka biri cardinal Lamine Yamal ku myaka 18 bwo bwa mbere mu mateka y'umupira w'amaguru numvise contract nkijya ku mwana w'imyaka 10 Ricardo Kakane wabivuze ejo bundi ati football rakinwa football ikirakogwa buri kimwe kiriko kiraba atari ko tugerageje kuraba atoza gusanga ikintu citwa football ati kitakimeze nkuko twe twari dukina ati twabara kina ugatwara na Ballon d'Or ugasanga ku mushahara uhembwa nta miliyoni zibiruhembwa ngo ariko ngo umwana w'imyaka 18 tazi nico gukoza amafaranga abayi wakabeye muri Ballon d'Or ati tongeza ati utazi nico gukoresha amafaranga uri kuhembwa miliyoni 15 urwego miliyoni zirenga 10 utazi cyo gukoresha amafaranga rero Lamine Yamal uriyo kumubuza ivyo gukora kuko abifitiye droit uriyo kumubuza ivyo gukora kuko abibayemwo uriyo kumubwira ati we ntukaje muri ibi kuko Lamine Yamal azi impamvu ariko arabikora cyo gukora isura urumva bagomba kumureka witwa Lamine Yamal ahubwo bakamuja hafi
bakamufasha kubibamwo ukuntu abyitwaramo. Brad imyaka yo gukunda arayifite, ndabeshe imyaka 18 urenza ku mwaka umwe, amafaranga yo mutuma akunda arayafite. Ejo saka sinakubwiye ngo twebwe muri iyi minsi heza ugifite imyaka 18 12 zigutanze gushika muhira ni cari giti. Brad nakubwiye Lamine Yamal imyaka yo gukunda arayifise, ico tuma akunda aragifise, afite amafaranga, ico tuma kandi nabo bantu ukunda bo mwirukira aragifise kuba afise iyo celebrity. Ndavuga bitaramenya Yamal rero kugira ngo bamurinde ivyo bintu uri umustar ugomba go. Brad hari abantu benshi baba bavuga ati kuba umustar. Ejo bundi no nabonye witwa yari Jesse Lingard, sinibuka umukinnyi yaragiye gukina muri Qatar, sindamwibuka neza. Uwo mukinnyi yavuze ati amfengiye kubaho ubuzima bwiza butandukanye n'ubwo nari mbayemo. Uwitwa Julian Draxler uramubona wa Paris Saint-Germain na equipe ya nationale y'Ubudage, yavuze ati nabaye umukinnyi w'icyamamare cyangwa rurangiranwa ku myaka mike y'iwanje. Uribuka Julian Draxler yakubita Real Madrid ibitsindo 2 acenga defense ya Barcelona, amaze abantu bakibaza ati umukinnyi avuye. Urumva ati ibintu nashaka gukora muri iyo myaka, ati ngishushe ngifise ayo maraso yo kubikora, ati ntabwo nabaye nkibikoze. Kubera iki? Ati nari mfise buri kimwe, ati narivira gusohoka, ati nk'abantu hakabara umuntu yabimenye mbere. Abwo nsabe technicien B anshiremo ka gafoto ari kumwe na Nicky Nicole batashe bavuye mu myimenyerezo. Urumva nari yumvira kugenda kandi kagumemo uja kuramukanya, ati nkasanga ari umuntu yabimenye mbere, ati yumvira uko ibintu by'uwanje byamenyekanye. Ati narajya kuramutsa umuntu, ati nkisanga amafoto y'uwanje ku mbuga ngurukana bumenyi, ati yumvira uburyo zashize nkabibura, ati nkibagiye ko ndi umustar. Ati baje kuja kwa Paris Saint-Germain, ati ari ibintu nyene nabashaka gukora nk'umuntu, atariko ntakora. Atariko ati nyuma yaho ngiri umenga yaragiye muri Qatar sinibuka neza. Ati nyuma yaho ngiri hano novuga ko ari kure y'amakamera, ati ko ari kure y'abaki, ati ubu ndakora ibintu by'iwanje byose ntekaniwe, ati buri kimwe cyose nshatse gukora, ati ndagikora, ati kija kumugaragara ko jewe nyine ubwanje shatse ko kija kumugaragara. Bivuze yuko uwitwa Lamine Yamal ibyiwe Brada biraja kumugaragaro, hakaja no kumugaragaro ibintu tutari sanse twebwe kumenya. Ese ko bazango niwe wenyine aja mu nkumi? Inkumi si we wenyine azijamwo. Ese ko Lamine Yamal ni gutereka abakuri areka abatrende ngo nuko ngo bari kumwe na Nicky Nicole. Mugabo nimba atari we wenyine aja mu nkumi, sigaye bazijana mu ubwenge nyabaki. Nene ni Lamine Yamal no yifoto. Reka ndakwereka. Lamine Yamal no yiposting. Ariko we yabisize ko imbere yuko abandi bazijya foto zose ziri ko ziri ku mbuga za Lamine Yamal. Oya imbere yuko ku mbuga za Lamine Yamal ariko foto imwe rukumbi ijya yonyene bicaye. Ndabeshe nta video wabonye karatera baterura ngo Ballon d'Or we yayirose, nta video wabonye. Ariko shani izijya video Lamine Yamal yashyize ku mbuga ziri inge gato. Wabonye Nicky Nicole Apple wamubonye? Ariko yoreka kumurangaza gute? Oya nivyo ndiko ndakubaza. Nta gatoto pe kameze neza. Nivyo ndiko ndakubaza, nakubwira afite amafaranga. Yewe abize buri kimwe cyo kuzana we yimviye amafaranga. Nta mafaranga araronka. Inderamini amafaranga araronka mveda abivuze yanajinyitse. Nta mafaranga araronka Lamine Yamal. Wabonye ubona mutoto atemberana iyi modoka ari wayibonye? Aho jikino mbona n'umukobwa niwe ashobora kuba yisopa papa gukora Lamine Yamal isopa. Mana yaje amafaranga Lamine Yamal. Turabona kuno mwana ari washukara Lamine. Ariko wabonye Nicky Nicole ingema nzo ndabina kabisa. Yakushuka no kwisopa biratandukanye. Ashobora kuba murusha ubwenge ko umukobwa arakunze gusumbya Lamine Yamal. Mutoto ni wagura. Akare. Wagura kantu. Ntibazoguhenda nawe ni umuzitare. Twari akora iki? Twari kuri akora iki? Ni muri influencer. Ni influencer? Ni kumbuga ngurukana amenyerwa ari karaga. So bamubashiki bacu bari karaga kuri ku matito. Wakaye ingema nzo ndamurondere kwanza. Bandanya nk'iminota niyo nakunda kubwira ati equipe yitwa FC Barcelona none yaguye kubuhiye bakwiye kuja kuri Lamine Yamal bakicarana nawe yaguye kubuhiye bakabazanya bati ibintu bimeze gute, bakamusigura uko ibintu bimeze, bakabereka ati ibintu turiko tubijaramwe muri muno buri ni muri ibi
eske wowe ushaka iki muri wewe na kariyeri y'iwawe yes nimba kariyeri iwawe uyibona ari izotuma uguma wayibandanije ati ibintu ugomba ubyitwaremo gutya eske wibaza ngo witwa Gavi ntabatotajamo eske atwicaye witwa Eric Garcia ntabatotajamo babikorana ubwoba uyise ubwoba nibyo nakubwiye Cardinal uko bafotora Lamine Yamal siko bafotora Eric Garcia barabizi ko Lamine Yamal ari content uko bafotora Joan Garcia uko bafotora Joan Garcia siko batagufotora Lamine Yamal akora ikintu kinikora nikini kore inge saka nabandanye ndabigira nigende ko ndakubwira wowe genda ufotore Szczesny genda ufotore Robert Lewandowski genda ufate ifoto ya Joan Garcia ufate ifoto ya Lamine Yamal udishiye ku mbuga ziwawe uraba uko imwiza gukundwa paraporo yigiye Lamine Yamal ikintu cyose akoze agomba kumenya cyangwa bagomba kumwumvisha yuko petit uri kuraba umustar Jesse nibaza ko arababimwumvisha abo ni myumvire y'ibwira oya akwiye kuronka abantu bamwumvisha yuko ibyo ari karagomba gukora ahubwo akwiye kubikorana ubwo nkuko Cardinal karavuga ngo ibi nije navuze kuri Côté Sportive bivanye na kontra bahaye Lamine Yamal Barcelona nayo ikwiye guhaguruka ubwayo champion ya Arabie Saoudite bavuga kubera bavuze champion ya Arabie Saoudite Cristiano ubiravuga kubera Cristiano Ronaldo yatsinze bacha babyandika banashimye n'ibirego baratsinda kandi bamana niyo baba bangoro Kante Cristiano Ronaldo niyo baba champion ya Arabie Saoudite n'upfu yibutse aterekemo double ucu yibuka Joao Felix atsinze yawe assistant na Cristiano Ronaldo baravuga ko Joao Felix yatsinze hat-trick ariko bagashimwa kanabo Cristiano Ronaldo ngo yakontribue muri ibyo bitsinda yatanze assist ayo nikini kore avuka muri Argentina ni mu Argentina so bari bavuze ngo Masantoro ni amukubise ku ntoki kareka nta mistar agira basanga unako basanze Masantoro nta mahera ujya rappeuse chanteuse ari yaraziririmbye araniyandikira kuva muri 2018 yari karakora ibikorwa azimanuka ari mu ndirimbo z'ubwoko buhe harimwo ico bita hip hop harimo midiho ya sinonashobora no kuzisubiramo hamanya kuba wa Polo pare ko umutoto ari wagura umutoto yamuteye imitoma reka sha ahubwo Lamine Yamal ntazi no kurisha ariko Lamine Yamal amafaranga ntaremerwa kuyabikura ariko agigira ijyane agitegura ijyane verse ariko kugira umutoto wuyu ari trend wuku agitegura ijyane verse byose kugira umutoto ari trend wuku katakijana na nyina mama wawe mujane kugira none sige ariko aravuga ngo naragira kubikura ifaranga mama wawe nyuma tariga cha chigo cha hakimiology adu nawe nazisanga hafi kubasore hakimiology kirate mwino minsi kiri hit abonye no witwa ikonera gikurikira saka ufise chigo chitwa hakimiology ariko raciri hakimiology urakizi simungu mama wiwe hakimiology chigo chitwa hakimiology shaza ngashira kwa kimera ndakizi undi iko ngo yararavye aravuga ati kino gisata ngomba kuba ati ngo bakuba diplome muri kino gisata ngomba na Bravo ubundi nanje na Bravo yaracize rero na Bravo agize uzi kubona gashaho nawe ugomba uzi kubona mama w'abana bawe mumaranye hafi imyaka irenga 200 akubwira ngo shaka gatanya mugani wabaraho ngo shaka divorce ngirene urayikora nawe ayiko navuga ati